Chawa me abokalam lok mpier tek madok netika dio dano matung kumalo me Uganda pat inge lok matika to ini pe lok manyen lok ma wati ner ne ji male mo lo ni climate change ngo dano we nge ni yen obedo gen ma pier tek ko twal yen konyo ngo yen kelo konyo dano me fu kelo kot yen dano tiu kere me geru yen dano tiu kere me chala me teru gi eguni ko beri lok me yen ti dakata ka pengo pen dano ti tongo yen no wenki wow me maka at the end of it olan pe ki tongo ba ki tongo ki for luera wen me no ni ka don yene for luera no ro ngat ma do dugo ki ngi ni don po beri ki ker me ti ki yen eni lok ma dir twal ento kong america wonen report eni kada ka du ma mete Kasha lok me teru tene dan te ga teru ke gian nyugi chwa nyugi tene ni mon te ga teru ke do ma te ari da ki dong dong yer dong gian chong ful be ke on gere kanu nyu gian ba ko ni si teru ke de nyu ma ka ke ki dong ta ma dong tie mere ma te ko twale lok me nyig gian ka ga me ro mo kon ma ko kon ki lok me nyig gian wa kwa ma pere ko bir ka chat ne nyu mo ke ne wa ton wa teru ke de gian ko ma chan da ko pe o mon weng mo mer wa ngene wa per mo nyigian wo ni wa per mo yeri mo wa per ma nok ni ko ni wa me wa ker bene ma nok wa beru kere kindano wa ile ki chala lu fumu ken mag bu me chan ki tie ma be ki lok me per to yan per to yan ko me chan iro dar ma duong ko me chan wa ti ki per ki wan mon lok mo dak mi yan mi teru ki ta dong ma ka ko me ki ton wen pi dong ti yu mo mer wan jing kere ku yan na wan no te ka le ga me no mer ko nywa ki plan ma chi ma chalo per yan ki da ko me ki mi ro ngin mo na ko ti kere ni mo me te do chara nyim wa di ma da ko nywa wan me ki mi teru ki ko me yan mi teru pa ka ki dano Kitungchel, Quinto Ujunge, iloki ki wan luo TV uterni, yen te gien mabe, ilok me loin ikuma laga peny, wege chao pieto yen, me konyo ode, iyo me teru, ka chel, me biashara, pikare me anyim. Maraj wan kanyo te ba, yen pe, iwa beru yom kumbe te gamete me kele wa korian, pe ngo yen bo konyo wa ilok me geru, ilok me yen teru, mo kene mi biashara be pe ngo ka yini per yon madiri yon bukili chiante me cholo te yon school chi no ni kon pa yon ba ro kan duong ara pero te kara tu piara ngwen via bero la we be piara be chelu ya rio ki te gamo para beach wanya pero era e dano me te ke per yon Mario dano pa beta ko singamenta ke kan Keri yin bene tutte, wek ulo, I met ko pa magamento mini, pengo kai ber kata ni pagamento ke kan. Dul dane no wen kan gamento ke kan yo tir poko pa. For the trial, Johnny Sani or Chakachon may you report enemy. Kera bir kawa iri na kanen part. Lok pa yen pe lok matiri. Kumbere don ka don monti keto chengi ka chelo ka wachi ni ujone. Ini dong pedong wa work teach ini beri ching cho nyo ching dana chala jwale me Uganda no ching gamete dong we have to take this thing into our hands. Mene ane wa pero yen mengo. Pian ka dong tiru ti daka yela pa. Danong ti tiru ki ngo. Ki luet jeme nyo je mo chalo nyogi chwa nyogi gi ena yeno inde irwa ko de kano ke tiru kere. Ini non te la ka dong lok ma dit. Dan lo to yen no weng ping do daka ba. Luet yen weng no ki to. Ti lo ka ne lok me deforestation grale mo wai kere enong lok ma diet ma dana weng mir gu katti kamaleng menena ne yen ki pero dak yen ki gwaga daka inibiti ki yen miri tong yen pe kwanwa lwera afo ya Akwero ineno kawate neno lokum conservation inoni lokatongo yen nyo slogan ma yaga yanki waje dano ne plant 1 no cut 1 plant 3 ki peka lopone bodwa e gang kuja ingey mabe ni lo tiana nyira ke mona ye choko yen ka dongo chero ko choko yen en ge bino ge tiyu ko de miteto de polkare disadvantage nyo rache matie kanen ayeni ke lwero yen no mi maka ka ke lwero yen no mi maka no ke lwero weng indiscriminate cutting ki ton kono matiri kono madir weng ki ton maka ko wang ki pero weng gutia ki chero ka chate irok ki chero ka chate kama ke bichare yeni
Manyuti mon mano kiri wo reto yen mano dong mana tiano mero mono choke bene ke charo. Dong mon ka tino karni gen ke pe ka nongo giti ka neno pero malope ku environment. No ada tika diu gi kong mi achi yen ma ke ton ken gang ni cho wa gen mo kana pigiti ka maka makongo no ke ton. An ki in wa ngai mabe ni de dan pol la dan wen ken ni tero ki maka. PM chuka maka ti la mal yen kiti tone ke ken gang kiti ka chato neo. Ka don ke charo o wego dano ya chuli don kiti ka pa wa ngom gi. In pa ngomi ke biro ke ton mere teke don gen na chele yan. Ento tongo yen ma kiti tone kiti ka balo environment. La chien ko dong en botwa. Tiem dong wachi ange era ko ja nge tiene liet. Iu iche miu ngomio ke pao in la chio moni ti ken gang kuja e ton yen e wa maka pe tamani kono gutia pa me non ke wek gutia chel gangi e charo wen gutia me tan ko petum gutia man ma iri wek bene ko ni dugu nono utummo ka do tum ngo ki kome mo wan tika tich kwede chalo alternative source of energy ketale mon lo ko ni amera foyo gena chiel mon ma fut gi cher ge kwanyo chung anyugi mano ke bera nyugi ke komeni en do miro bet alternative source of energy PM ka ine en chung nyugi ano ni ini chero tiu kwede PM bana at least nge na nyugi ka pero ibin obanyak maduong chi dong en beru another on source of energy juego wangu juego tongo yen manito wangu chung nyugi tiro dek rom mene pat pelien ma olo me konyo pero ben ni konyo wa and at least noni juego pero money manotieni Akwero e Kampala ba kam majo chero makoni pe itiki gas ka gas pe itero ki mach umeme itiki alternative ento bot mamana mati ya lo lumchani bot mamana mati o we o nyange nyo we aler pinchani ka yen pe idi wo ku dugi kama yano aye di wo mano yen pe o aye oxon ka chat kiro don weng ano ko dugi di wo ma maka pe manong peron lieto pi luake kire weng dong ano ento an ki in wa ngeni ka wati city kama ka pe ka we don't pour merwa yen ketin maka pe watiki alternative source of energy ngaramon tiki gas obukero teru de ngaramon tiki mach obukero obutero ga ngaramon tiki kuka ngaramon tiki stove jemi tie matiu ko ma pat mingo mitero peko maka make kwanya ke wao ke kien gangi peberi charo weng reyo bin city wanu watiki jema bejo en lu char tika limongo asara pi be pa kwa ma megwa chi wege noni asara ti o makupa kuba pi a ke chele ken kitung bot jomiton man ti ma be ento wun lu charo nyo jun jomo ti charni o ti ka tongo yen o bino ka kelu chene ka nongo chene bon ngo jomiton ento chene yen no pe dok ka meto kero ngi tongo yen en ko beti kelu adogi me ala pe pen inoni karma no kor miro chwe kor don pe ka chwe karma no ching miro ber kare enda kor chwe so wal fu wengiti confused wa pet champe wa per ka wa per kor bo balo kor chwe ma tek ko twal nyorenyo ma rachitwal so lok me tongo yen side effects ne duong no mi achiel ke neno o balo what you call the rain circle manyote dano pe ngeyu kara miro ge pet ko de chamgi o wege neno kej bena berutie o wege neno chan bena berutie piem kanu kej dano furu cham ma chamu chek gi charo cham gi no chene ento kumbedni environment ke balo pi ke kume nyu water sources bana ke balo jomo kenati ka pa ngom gi chalme petro diang gi chalme munyi kiti wachi waralo gi tika birone diang gi warata mi achiel balo cham padano mi ario tika balo the environment the ecosystem mi adek dano ke diang wengi maro pi dokula chiel tuo tika nya pero ma watika nongole ni weng tika a ke balo nyo pe menyang matut ni kaberwa watika gwako nekining piem kawa gwako kaberwa ba wan ben wa berma be yamo ma wa yweni wun ki kingang furuti mabe ya umwe yama kanoni organic air era jomo kana tima dong gi ngwe sewage gi ngwe yamo mo pamotaka jime manu dong tiyo kiloni polluted opibe o we wati wajini ke mete ke peto yen ke mete ke lok an monene ma kar kitame aneno chalo dulmo mati wa okay no miro karo makchingi ke met mon itik mater itik yen metedu pegien manyen walo megi wa machon gutiu ki yen
Buto yen bena eno yen pe ki to weng pe ki kwanya luera no ni ka kom kara ni ka dan cer ka tongo yen ki to yen ki furwa luera wati ka wati ni ke to yen tong yen iten pe fur luera dok bena ke ti tongo ne pet muken